Ne wirigiro bwakwa ugoro bwaku no bwitite na mbere bwega ningo kugwata ogeni kirinte tochie tuchirute ithatu amwe na ntatu iria nkureterete ni Geratu kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Abunge Bamiru gukinya bogeta na aria baringirite ndebe Rais Ruto kwewa kibindi kingi kia wathani akariba kangeta gutariria kurega kunganirwa kwao kuthingatira mpithukiro cia maitha ntere cia Mariara. PS wa Misetho Kenya gukinya Tharakanithi kuthuja murandi jwa wakibwa kieni kia Kirubia. Wero TV kugwatanira na Churchill kiri mwago jwa mwanya ntere cia Greenwood Mall onde mambura ja Churchill ashoje rigiri Jumamosi. Mona niretwa mathitho ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinya na nteto chetu chirambiria thaiji mubango jwa thirikari ya county jura juizikene tangarisha muthenya jwa ntuku ya narwa ne jwithirite jugikinya ntere chiatigania na nkurukiro ni rumwero rugono rwa tukethura tukigutariria o buria tugwita na mbere kiruru rugono rurungi ni ati abunge Bamiru no betite na mbere kwithirwa bakina rwimbo rwa tutam aria ntuku ya narwa baruinirite ntere cia Bogeta South na nibajukite kanya kuromba Meru kwigika thirikari ya Ruto ni kenda agutemera kajira Professor Kithure Kindiki gutwika rais kiri ithurano bya 2032. Ndenda kwa opposition inanga itambesha koito kwa Ruto tutam amo weta kwa mweti weta kuroma na tutam. Ni migambo ya mujumbe wa Southimenti Dr. Shadrack Moituro kugwetogeni abunge Bamiru wandine ya Bogeta Isti. Kide kiumia kiabina nande abunge babetete na mbera Jamiru gutambia nkume ya tutam ki Rais William Ruto. Na munini wawe Kithure Kindiki. Bakiuga kaumoka mirandi ya witi na mbera bathithete maturene. Nerea bekeri wirane kathitheka kumane na kugwata mbaru. Thirikari wiri wadhanine. Nilipoenda kwa serikali kuna vitu kadhaa niliomba na naendelea kuomba, ingine nimepata, ingine nimeandiwa nitapata, na nitaenda kuomba kama vile mtanituma au mulinituma. Na ibatu tuije siasa je upinzani kuteno chiomba utwikia itetuongera roji itetuongera rami itetuongera mbasari bacho twaturanye monare biriuma ke thirikari William Samoei na ikoto guga William Ruto tutam na Kithure Kindiki long term ketha babu ibukwenda utongeria wenu onthiguru William Samoei Ruto Bueno kweri kingine abunge baraba ugete NDP Kithure Kindiki bare mugwata mbaru thaiji na ikia Rais Ruto nguge kwa miankenge 5 leo ni woka jokia kanya kwithira akirura gite kyo raisi turi Amiru Kindiki akaethwa president atothura indirio nguri antu betu babogeta ori twakwiria state house tukwirwa tutige tukenda antu betu kwa utoriuga William Ruto nawe tae mwingana achoke nawe Kindiki athire wijire na achoke atonya ire ange state house tu Moi ari vice president ataire president Kibaki ataire vice president ataire president Kinyaruto ataire president ene kuonania igitare kaiya Kithure Kindiki kinyo aka rais wake
so na ndiro kujanture ne akuboerie gakwenda obulita mutaratarene jo bumara o medrikari Muthiene mubunge wa Tigania East Improbaburi ethira kimeneria atongeria babarute regani na thirikari akiuga bogutekyo bomba kuguna nakyo mwana wa Mumiru Thaiji mete kalentore ote mwana enwe kachawa ote mwana nwe indata aimbisyo ndiwo indata njereko ndiwo indata nontombi bakulukiraja bakeruma na irumi kachongo aende mweti aende onga chongo ni mwizi aende onga nani ni mwizi aende bakuluka mweti nwe William Ruto alitunongangale ne kirato kagateri mweti ngo menjana mukone atakitambao amwangura kirato ai mwangura kirato ntuwambi nontu bwana bareku ba tulamwe luga tulamwe ai mwangura kirato ntuwambi nontu transformer kirato ntuwambi nontu baruji kirato ntuwambi nontu education kirato ntuwambi nontu bandawa kirato ntuwambi kirato ntu barabara kirato ntuwambi kirato ntu stadium kirato ntuwambi kirato ntu maendeleo edwa etoriao mweti akakuwa wantamu utavira bukodira utavira Kenya ndisio bwana terao nokaya withdrawn ke reportera de Toshewero rea kwarietwa ne Mutuge Kare Akariba Kangeta Igembe Central ni bachumiritie na muthuro jo munene kumeneria makarika jampithu kiro chia maitha ntere chia mariara wodi newe karikarira retigete mabisa bairiba NPR na murithi umwe batete uturo ni barombete thirikari kubatumira ndege chia kurwa na maitha bakiuga arethi ni bambiritie kuthama niontu bwogwa. Marion Karugi katutariri bakiaria na ururumbu bwingi nyuma ya utayendo bo wandine ya Kangeta Igembe Central kirimpithukiro cia maitha Rwanda rwa mariara arama bisaba NPR na murithi umwe baroroerwe na bangi bathatu bakithuta uturo cibitarine. Akariba Kangeta ni bonanitie kumakira ikarikari na kuria thirikari kiuria iruria maitha yara ya kuonekana yakithiurunkania na arithi na kuyukia ndethia na twina kithigiro muno tubaguthirwa NPR betu baroro Rwanda na ngombe ikuiywa kwa tukuromba thirikari ugethwa kamera ni kumurika amba barabe na bakonekana ubari ndege cikaulo cia atumwa ikeya Rwanda ruru wetu na njeshi ikeya edutethia muno kurwa na amba bara itukona drone ithirunkite na ara iguru ikiona na cia nara ngombe iri itukwenda kuwa atiri atiacha baka ba utocethera pete politics gaitina ara Rwanda ne drone igethwa ni utumwa yoro ikamurika ara ngombe iri thirikari una gwesekano ba gukiria machini iguru yo kucha bunduki ira cionde ciegithakene kinyoga loma bunduki kuita na cia niombi cause kwena machini ciena sparks oka kwetha drone ne kumurike kona ngombe ka thirikari tena uwezo boto manyanja cio ethe borithi kuremo na manjangile njusi watu hata wakupesiwa na askari mjupia au askari ni wa binadamu na ni mandugu zetu wakionekana kama hiyo drone ilikuwa inawaona hao watu watupiwe mbomu wakufe na watapea serikali wakati rahisi sana kuendelea maneno ingine itukuwa bothoku mno kila siku antu betu bakithikawa na ng'ombe cio cieta ni bamenerete waziri wa ukaria Kipchumba Murkomen nontu bakuremwa wika mitaratara meya ya ukabirana na maitha kinyago ruo salama imbi atiwa kinyago ruo ni mbi kari agarayaga mwanka batu thine ucio onde tuonete na antu bakombota maisha yo ata tutaibwariritie mantu yo kana getha imorome ni utura atwire tuminye bu nyorosa hapa jangwa ithirwe magaindi babonde bawita kana na bakwebela ndene entura cietu na ubo sumbrantu betu na Rwanda kario arithi ni bambiriritie kuthama ntere cia mariara nontu bakumakira uturubo na ndethia atu asikare bara batikombo tutethia na no twagite manyana yetu no me no bara bara antu betu atona twaruge twie nontu tumba kati ni reto tono te mana twinde tuthirira mwe bazo tu watu ide no akwe no to nikira thirikari atuthikira no tubukone nyangombe tumigeretie kiripotera Weru TV kumembe Bitawa Marion Karugi wa Naftali.
Murungamiri wa Aritingoge obisine bwa ngavana wa Meru Daktari Julius Mbizewe ni ariritie makarika jampithu kiro cha maitha akiwa kinya kethira ngavana Mutuma na achiritanetie kuongera mabisa baukaria na kubamenyera kinya kiu ni ngugi ya thirikari nene gutigira ukaria akiromba bunge kuwatanira na andu angichia gitumi gutigira ukaria bukurikithwa na atariritie kinya Kenyamara kira thirikari cha county igukurukira kumana na nkuchano cha mutambo jwa uwezani kandarathi. Muthuri Muriuki na araniritie nawe. Tongeri wandiko obisine bwangavana nwe Dr. Julius Mbizewe augite nontu bakurigania kona mbaba gitokera ndene kaunti Meru kwandiko mema 3 na thirikari ya kaunti Muturi ekiriki ikurakarite ma kwino kiri monka ntukwira ya icho iria kwagire wamba ntukwe mama 3 nontu bo gateka kona jaka inkurukie wamba nontu ne atia gumba gutwika antu nkurukie budget igana bakomba kwitha bakiuma county nge bagatonya Meru bakaringa ng'ombe bakaumara na chio na ng'ombe itukumya chieta kaora taka ikumatuka ya bikibiki kana ngari monka igeta ikaura na bakeja kairi bagachoka na bakeja kairi etho akirotera bunge ba Meru na kubera kaginda kaka nandi ipabiri gwikero aria rokorire mantu jokaria ndene county Meru na Gapui inyakethira ngavana na kugeria za county gomba gutetheria mantu service purely security in national government so inkwenda kuria members of parliament in Meru County is a time by the petition and a serious petition through national parliament to the relevant security agency, the Department of Security, kenda bomba ku address this matter once and for all, and preferably to force operation yumba ku the kandene ya Meru County. Not these people Meru can't stand this any longer. Abna bubu Julius Mbizewe etho nyakirotera thirikari nene na kweno mwanka ithurekeranira thirikari cia matura nikenda gutigira ati matho jara retwa ja kurikithia ngugi ija gwitaniria muno akiarire mantu jege procurement. So for example the EGP yeteri na nditwinde tweterete court ruling yayo ya tariki 5 counties iri au itiromba kuidia lot of procurement counties itikome the system ile gamba kwide gitumirika mweri yoyo kuma tariki 6 no kethi kwa ina consultation kuma mwamberio kwatuka the national government ni consult the governors baboli nyambo maoni jao na wananchi nyabo bakorwa maoni jao kwatuka gutethera kwina kuruma impose gwikira kwa lazima IGP kwa lazima nitekadidwe kurinde kuda kuna discussion na system ikomba kuda ikomba kwa improved ikomba gitethia counties na the national level at the same time. Akigo ntobobo botomete wetinambele baronga market wangi mwanya cha thirikari. So my appeal is national government, you have a big responsibility to consult the counties also in the operations. Not to otherwise project chetu ikethe ikilagi behind kutuika tu kinyamonka mantone jakura project itomba kwa implemented at such a time on department will the ndi rolete out kwa tuika akimembi tweterete akeronzi nonto ibwambura lakini inge kwa tuiko already they are doing works there but none sibete chike they at the abeyance nonto they are not able to move. This should not be happening for us to be able to ensure that devolution works. Muthuri Muriuki, Oro TV, Mutiri wa Kangangi. MCA wa municipality Caleb Mutethia Kebuko ugite rwaria ruria rubati kwithirwa rukigika kuma kiria tongeria ni guchwantaira atia gukinyithia muthia thina ya wagagia na mpithukiro cia maitha kaunti ya Meru augite kinya kethira ngavana Mutuma ni achumitie uria kumba ukaria ni ngugi ya thirikari nene na kwa bunge na Senator Bameru ni babati kuongera kathari kumenya uria ukaria bugachokera miankene ya Bore na Igembe. Mutugi Karega tumenyithie ati kuthathaitha ndirwa rero tukwaria Meru 101%
irwaria rwa gukoni wamba ng'ombe bura bwenderete. Ni migambo ya MCA wa municipality Kale Mutethi akiuga rwaria ruria akirobati korwo Miru Thaiji ni rwege mpithukiro na wamba bwandithia buria burakarikire ntuku inka ikurukite miankene ya buri tigania negembe akiuga kinya kethira ngavana mutumantu ithinkia na riririo untu bubu ariuga ukaria ni ngugi ya thirikari nene na kou ariuga seneta Kathuri Murungi na bunge nibo babati kuonania katharika we iguru ya nteto iji mono akibameneria ni gwitithia siasa ja tutam na mbere ja Miru bakethira bakiurirwa ni kibathurirwo ni mukari twinda itukuga mantu a tutam netha tutwina au county tukwaria mantu a tutam but tukorirwe irresponsibility yetu twe abunge tumenya the responsibility ya twe iwe security is the most key ila tubati kutha tukiandress inyo tutam na rungu ketha kwithura MPs bumarite bakandress issue ya insecurity mantu jo ja tutam jetho ja tuthirite twinde equally lakini nande na lama kosa jale MPs betu no bethe bakiara area mantu a tutam lakini mwananchi na ande kuruga gukua nande arita bunge bonde rujo barionge bure ntukwe winge bete tigana na barekerie gembe kuona mathina jara karibu kurukira miankeneu na kiuga kirwari rorwitherero kegia kiukaria nande na tukuwa ng'ombe chetu bure tukuwa ng'ombe chetu tigania tukuwa ng'ombe chetu igembe and then at the end of the day kiragi kwarirwa imantu atutam na empowerment utimtu kwenda empowerment Theiria antu betu bagukua na bakuinyiru kumania na mpithukiro cha karikire kiume kithiruba mwe bata moturo jao na bange ndithia cheo chethire ikiwa na ndibubo nebo gambibwo MCA ujo tubati tuthithia ithura the county issue ire kwandresiwa the only problem ira twino imanya gukajika bagutangaswe a state of emergency whereby we feel that as a county nothing is happening no twa antu betu bagakwa in a single day with the antu batano bagukwa ng'ombe gana ikuiwa kiripotera teto cia weru ria kwa rietwa ni mutuge kare Gavana Muthomi Njuki na ugite gukinyaniria kwa kuthondeka Kirubia Stadium ni bwithirite bukirema kwa miaka 10 akiuga agirithia bwakieni giki ni bubati gukinyanira kwa ndene ya mieri na izite kuthingatira kuretwo kwa mukandarathi umweru nawe mwandiki munene kirirwangirwa michetho ugite aria gutigire ni gintu kinini agikira kari wira ni bwa stadium ya kirasi kieguru Martin Mugambi katumenyithie cio Ora kwaraganu gukathondekwa nyaki embega kwando akienini kinene gia Kirubia gicigo mbunge gachuke gamba ng'ombe bobo ikuringana na PS wa michetho ndeni ya nthiguru ya Kenya Elijah Mwangi. Tunamalizia mambo ya nyasi ili iweze kukaa kama ile viwanja ambazo tunaona kwa TV Nairobi na mahali kwingineko. So contractor ameweka watu hapa ili aweze kumalizia, atapewa technical advice ili badala ya kutumia ile bolea ya wanyama tuweze kutumia ile bolea ya duka. Mambo ya running track tunasema tuko na 6 lane 6 lakini tungetaka 8. Walakini hata kama hiyo 6 ambazo saizi ndio iko hatuwezi kazuia wenye ambao wakitaka kufanya ile michezo ya kukimbia. So hiyo itaendelea tu. Mwangi akiaria akagita karakuriungitwe kienini gikingavana wa county no Muthomi Njuki. Tulikuwa tumempatia April mwisho wa mwaka huu 2025. Lakini kuna yale maneno tumeona na governor tukaona ya kwamba ni vizuri tuweze kupanua mahali ya watu kuketi, watu mashuhuri, the VIP na holding room pale chini ambao kama game inaendelea wakati wa half time wanaweza keti wakaweza kuwa na mazungumzo. So hayo yote tumeona ya kwamba inaweza chukua muda ambao pengine miezi 3 miezi 4. Kagita kungavana Njuki ariuga kariba county ya Tharaka Nithi bakonoga igwetera kurikwa gwa kieni giki gia Kirubia. Our ask PS is that if we delay this field with more than 4 months, if we hit April next year without this field being utilized,
then that will be justice delayed, and it is equivalent to justice denied for the people of Tharaka Nithi and the youth who used to play here, who handed over this field out of their own goodwill as a community, and they have not seen anything that has been useful that can happen here because the construction has taken a long, long time. There's nothing wrong with making a mistake. The problem is repeating the same mistake again. Njoke yandikite gutire mutongoria kuma minister ma PS man director na nginya tongoria bange bakimiche thondenia nthiguru ya Kenya bataroriunga kienini giki indi gwa kagita kaya gutire buchenchagia nontu bubono abuthiete na mbere gwankana na gwankania Kariba county no. We are determined as a government of the Tharaka Nithi county government to give you land in Kadwana that can build a standard, can be able to accommodate a standard field like the ones we have seen in other parts of this country. Keri potrande to chaweru kuma gicigo mbunge gya Chukegamba ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi. Etana mbere kurumira nteto cietu tugicokera tugakumenyithia mubango jwa mwanya jura jukethirwa jukigitika andene ya Greenwood Mall ntuku ya Jumamosi jutongeretwe ni muthekania uri Nkuma Churchill. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto kisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli. Extra premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. Love carried them through time. And betrayal tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3. Ongera nko rumori rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumori rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa supa tu, kwa afya bora ya jamii, unga poa ni Lea tu. Guys, mwenzeni wait. Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Nigukujeri mwago jo munene Greenwood Mall area iri mutindwa onde Weru TV bagwatanirite na muthekania urinkuma Daniel Ndambuki kana Churchill gotigira mwambirio jwa era ria thigunku ndukani chionete kanya kugeria biashara ciao onde mambura ja uthekania ja Churchill show zerigeri kuthithikira guntu ko Jumamosi ijite nendhuranirite ripoti eji. Nita DJ Denny na mimi naitwa Misty na DJ Tush attend. Juketherwa jore mwago na nkanya otarara kuona Meru mweri jojo gukungwira thigunku Weru TV ne guchancha murakariba Meru na ibindi bia emwe kwemwe Greenwood Mall atangazaji ba Weru TV na FM kinyane bonete kanya kwaraniria na Daniel Churchill uria weregeretwe kureta uthekania bwa mwanya Meru Jumamosi eje. Meru County, we are planning a show up at Greenwood City City siku ya Saturday. 6 tutakuwa na comedians wale wengine kutoka Churchill show akina MC Tricky akina Teacher Wanjiku all those plus artists wa hapa Meru pia. Churchill na jukite kanya gochokeria nkatho baraba mugwatete mbaru irio mutujwa lea aria kinya biashara mwanya ndene ya moleje chiombete gwitumiria unga ya lea Palea Millers, thank you very much. Shule inaitwa Merisho a school, the best school in Eastern Central Africa, iko pale Isinya ya boys. Tuko na KCB Bank, tuko na Java. Duka itagwa Victory Furniture Meru. Tio twendagia iteta ino mukona twekalilete and quite a lot more variety. Nkurukini agwatete ogeni ya Meru bonde gukinya kurio ntuku ya Jumamosi kenda kuna ngwambaru. Kwanza to thank also Weru TV and Weru Radio for coming big through in a big way. Wamekuwa hapa kutoka day one na hii sio mwisho. This is the beginning of many things tutafanya. So kama hujachukua tiketi yako kwa Madfan, make sure you're here on Saturday tarehe 6. Setup inaanza hapa kuanzia kesho. It's a lot of work itafanywa hapa. Lots of music, lots of laughs, lots of food, lots of good vibes, and most importantly wewe. So hope to see you then. Ufike mapema. From 5 show inaanza 6:30 and then we're going to have an amazing time. I can't wait to host you up at Greenwood City Mall. It's a beautiful mall. Maureen Kinya, Weru TV. Nikaekewa chapati na sistangu. Na kuna mahali tulikuwa tunacheza mpira hapo nje ya kwetu. Na sasa sitaki kushare hii chapati, nataka kupita straight nikashare na jamaa moja huko. Sasa nikipita kumbe hii kamfuko hapa ndani na nilikuwa nimevaa kinyasa kametoboka hivi. Chapati iliangukia hapo kwa uwanja. Onde nthiguru yonthe ikungwirite ntuku ya Mukingo kaunti ya Meru mambura jaja ni jathithikirite chukurune ya Maritati wodini ya Kisima gicione kia Buri. Muoroto jwa mambura ja ni kueza na mataro za gukaraniria bwega na ajiba murimo jo na gutigira bate kwathurwa kana kumenwa. Rwangi rwogima kaunti ya Meru ni rujukitie kanya kutheria ngutu iria ciugaga Meru ni etongeretie na Mukingo. Mambura mama kwariria manto megie murimu wa Mukingo na mambura marama rutha wa tariki 1 Disemba maruthiritwo cukuru ya primary ya Maritati wandia Kisima na marama gukinyetwo na atongoria mwanya bari obogi mabomwire thirikari ya kaunti ya Meru na watimbaru mwanya na thimwe twe na arua ni one race one go, one race one go. Safari ni mwe na twende tulengete antu amwe
Tesa sawa. Tulengete antu amwe na utulengete nekothiria kana kunyichia infections cia AIDS. Ugatengera uma in new infections ila tirio ila nyingi tumete ile yetu. Na ikyo kwa na bele na aru ajojo kena tumenya mento yako. Ndoto atebegera Meru County onde uwe kalini. Area Kisima infections chikwamberi kogitatea witia ibukugwata na arena kukuringana na riboti ya kaunti ya Meru na anto nkuruki ya 23 na nkuruki ya namba 31 nthiguruni giuta tena burangu tuchukaga Meru ni atongoretie na anto bakiuro kuri ugo bemenyere 6700 wale wako na virusi ya ukimwi in Meru County na nkawa nambe nene ntekwenda kumbongera ringi tisasawa uzoe kwenda ngwate kuongera inkare nuka tungana nereku sibitari iracira yara huduma ji sibitari nkai itukugeria nande kutuika mwaje wonde noete tu akona dawa sibitari rera kuino kinyana dispensary atiwete kwa ndio vitani ora mtu tueta ku chondawa ya murimo ya nchoma kana kibara kinya murimo uluke tukitata bitungakerwa Chimenyere no ingere kurwe omuntu na ingere kurwe omuntu na ingere kurwe we nitekeje kurumana kane thithiatea amwe na bobo manto magutenga baraba yetu murimo oyo manto mando acha miombere na mimba cha mapema mariritwa mamburani mama. HIV does not define you. You are more than diagnosis and you deserve love, respect and dignity. We must break the silence, break the fear and speak boldly about HIV. We omba gwita sibitari facility wetheria mtu kumenya ukauga ai narua ntechukia inkuona vikia yau no kweja na ndawa so totige ku discriminate people living with HIV. Katika area hii sana tumekuwa na hizo issue mingi, mambo ya early teenage pregnancies, mambo ya gender based violence. Tokarie twana to nontoni ora bigo bothoku kana gwakare kaithiretwe no unya gwigo bothoku ora gya kugothite kana kae kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripota ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi. Onde nthiguru ikuririkania mantu jegie murimo jwa HIV/AIDS ni twaraniritie na Henry Kimathi uria ni mwarimu chukurune ya ria Maua. Kimathi ni atariritie kinyamara kiria kurukirite na njira ya kwathurwa akiromba mbeu mbithi gutigira ni bagwikaria kagita karia bagutuma ndugu cha kiwendo kurigiria gutonya ugwatine bwa murimo ju. Narwere ntuko ya gukongwira baraba turaga na murimo jo mukingo na gutea baraba tutigite ni murimo jojo ire ntuko ira yambiririe mwakene jankirie magana kenda ja 48 ne kambuni ogima bomwere bwanthiguru WHO aria moroto jwao ne kurwa na murimo jo na kugwata njara baraba gutura na ju na narwa Kristo ndo seto cia Weru ni turiongeri nomo baraba kurwa ni murimo jojo tawe Henry Kimathi uria ni mwarimu Maua Girls na Janet gonorwa Weru murimo jo mukingo. Marita ya kompeta Henry Kimathi mukiri. We that tested 21, which means like 24 years you don't have any positive. Lakini ngetekindaje tu ambetalia. Ntuba kwa akantari document kuna information ya mantia testing. Na ririte mathina jara kurukirite ne mpanga yeje arane kwithiria te kwendwa. Challenges ni gengita stigma discrimination. That is around kona utukupea anto utukwendwa. Nona nete yoruria werera kurukirira gicwango gia warimu na ratetekererwe na mpwe akiuga TSA ne atonyerere. Ura kwa ina mwalimu alipotango ine aka wango immediately in my case kanda atawa ndo nikatokanya misho ndikuletwa chukuru ndi tanada ai mawangaus turale manda ya 20 years ago. That was I think 2023 kita mwalimu kwa tuko na beta chukuru in the first place TSC mfozi ko betikiria ndikutikirwa kwa derwa
wali mambira ndio ngo witikiria lakini no let public about the status itaba okera ko ntoko ngira krasi ko itango ya kumaka kimagira ko tegata krasi ne naye temataro ndukimbithi kwimenyera kumana na murimo juju bagora mero ni ante baimenyere especially antu abanake ko na ndi antu babiri kudabari kwa so bakaba dia mantya no properly to avoid such cases and to kuna cases ja pregnancies kinya HIV the same. Beth Mwendwa, Wero TV. Kambuni ya Green Life Crop Protection Africa no itite na mbere kuguna arimi na mataro na kinyanda wachia gitomi kumenyera imera biao are antuko ya narua bakinyete ndiunga ya othokone ya kanwa kauntini ya Tharaka Nithi. Atangazaji ba Wero TV na FM kurukini bajukite kanya kwaraniria na arimi mantujege mukingo ere ntuko ya kurika na murimo jonthi kurune. Morgan Mweti na Rugonoro. Naro egukari ntuko ya 11 ya musafara jo Green Life bagwatanite na Wero TV na Wero FM na ijokinyera kauntini ya Tharaka Nithi. Musafara jojo ijoreketia kauntini ya Meru na Isiolo nara aremi na akari batigibagunekete anene kumene na kambuni ya Green Life. Response aremi ibawatete mathomo bwega no tukoringira thimo mono sana nkiore ndawinu kabathana ndukani na ire ndende twegaka no atukwatanite na one day ya end tomba kuthomithia arimi na arimba response yao ndukini ya cionthe arimba kuya ndukani na ngari tuba kuthia kuyukia ndawa ni nkoromba arimbende utu support you na twende kuwatania na ngire kwa Protection Africa Limited tukiuga your growth ngotia kuma tukabeta county yenu ngotia paketa tu county ya Embu lakini response yangu hata within Meru County Tharaka County na Isiolo response ne mono kulinga na watu bakona TV ni na wakini ngai adimo na bakini ngai nyapu ni support watu batu na ground ngotia na usiatu siende bwega na ma promotion yen nena mono nitoka ningu bwega no to TV na radio no to tete ya kumarket ndawa cieto na kumarket rieto ngindai nayo kuma ntuko erojo tukebera kathe tukamumeru na tutonya ntere inge Kenya tuamberitia na county ya Embu na chokere akariba Meru County Tharaka Nithi County na Isiolo County no tuko twamukira na njira enze na kwambereria ntuko eroyo tukomba kwethera tukiaramia malabu yetu na tukomba kwethera twetonya ndene ya Embu County ara tukambereria Kieni twete Runyenjes twete Rukuriri Kenjokoma Manyata Mutunduri na break ya mwisho kethira Embu ndio kiomia ketu twete kione from Tuesday to Saturday tutakuwa Embu County. Morgan Mweti, Wero TV, kuma kauntini ya Tharaka Nithi. Ngeta na mbere na gukumenyithia nteto ne atente Rais Ruto ne akinyete ntere cha Embakasi na aria ruguretie nyomba cha Borisi iria cha kinethirikari na muoroto jwa gucokeria mabisa ba Borisi gitio ne achokete arombo chunkuni kuthithwa kuthingatira gasagasa irerethiritwe gikujirwa ntuku yegoro kanisene ya PCA ntere cha Kariobangi kagita karia Rigathi Gachagua arakinyete ndene ya kanisa eje kire maromba za gucokia nkatho. Raymond Mwenda ari na nteto tariria. Rais Daktari William Ruto na ikinyete sukuru ya Borisi ya Embakasi kaunti ya Nairobi kirewekirwa nthumba kwa masibu na anini bao. Karibu Mheshimiwa Rais. Kufuzu kwa kwanza kabisa kwa maafisa wa ngazi ya ngao. Ruto na bakathete masibu na anini bao no ntubongwe yao ya kwandikithia arimi. Ruto akiwa rira unkumire obisine kwari na arimi 3,300 baba ciandikithitie na nyuma ya ciumia bithatu masibu na anini bao ibaitithirie na mbeu mwanka milioni 5. When I came into office, we had only 300,000 registered farmers. But in a record 3 weeks, chiefs and assistants across Kenya raised that number to above 5 million. And they did it free of charge. I want to say congratulations to the chiefs. Rais Ruto na muthamitio umwe wa askari kuma nyumba ira bari ya ciambere mwanka nyumba injaru ira thirikari wa kira Borisi ndene ya sukuru ya Borisi ya Embakasi Nairobi. Moving from a unit hut to a house. A very comfortable one. Yes. This is exactly what we undertook under the affordable housing program. We have a program for institutional housing.
Rais Ruto no ugite mubango juju eta na mbere ntere mwanya cia Kenya na ara Rais Ruto ugite ba waka nyumba ngiri 17. So for our police officers, we said we are going to do 17,000 units. So that in different parts of the country. So I know many of them are in different stages. Ruto nongelete kuwa ibeyanite nyumba imwe kire askari ntere cia Chuka county ya Tharaka Nithi. We gave away the ones in Meru. In Chuka. In Chuka. In Chuka. Last time the officers are very comfortable. Yes. Okay, my friend. Ruto na amurite munene wa Boris Douglas Kanja kubayukirie taarira kiwatho bara bonthe bara watikana nesangasa kira umire kanisa ntere cia Kariobangi na arora wari munini wa Rais Rigathi Gachagua arari ntuku ya igoro. Tumekubaliana ya kwamba sisi ni nchi ambayo tunafuata sheria. Wale ambao wanatumia vijana kama wahuni, watu ambao wanatumika kulete fujo, kupiganisha wananchi, kulete maafa, hawa ni watu ambao hatuwezi kukubali. Na nishamueleza Inspector General wetu wa polisi kwamba watu hawa wote lazima wachukuliwe hatua kali za kisheria, ndio tukomeshe uhuni na mambo ambayo yanaharibu usalama katika taifa letu la Kenya. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Ngwataniro ya Meru kaunti ya Mombasa neritete mukana kiri mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bore ni kire bakuga ni mubunge uju kugeria kuthangarania ngwataniro yao bakiaria kagita kama mbura ja gukungwira miaka 2 gikundi-ini giki baugite Mpuru nethirite akianda mbeu cia rumena katigati kao kagita karia ariongaga ntereji chiambwa ontu buria bote bagwiritie ni bachokiretie ngabana Mutuma Nkatho bakiuga nethirite akibagwata mbaru na nkuruki bakethirwa nethirite akibagwata mbaru. Mwende Gitonga ni agutariria Kajuka Kariba. Gikundi kia Meru barabatura Mombasa Meru Community Mombasa Welfare Association ibayanite mukana kiri mubunge wa Tigania East Mpuru wa Bori gukulukira miambo eke irabakuwa ni akwathura na memba bao. Mheshimiwa Mpuru to stop meddling with the affairs of the Meru community in Mombasa. Ile sarakasi anakaa naye Meru ya kutukana kila kiongozi akae naye wapi? Sisi hapa Mombasa, if we continue to meddle with the affairs of the Meru community, we are going to pump the knowledge to his empty mind. Bakiare kiri mambura ya yele ya ikundi kiu ibamenerete mubunge u nonto bakuliunga ntere ushamboa na kuanda mbeo cia ubathurana. Mara moja si mara mbili ametuacha tukiwa divided kama viongozi wa jamii, kama viongozi wetu wa Mombasa. Kwa hivyo sisi Mheshimiwa Mpuru sarakasi yake akae naye wapi? Huko. Na there is no project. Hakuna yeye haja kuja kutusaidia. Ametusaidia na nini? Ametuletea kofia za no peo mnaziona. Chama no ikundi kiu Alex Kobia akiaria na irete antu baungwa taniro no yekethre kibatethia mno kaitakato kuyirite ithurano bya 2027. Kwa pamoja kuna manufaa kwa sisi kama jamii ya Wameru Mombasa. Wakati huu inafika wakati wa siasa na sisi tunapiga kura hapa, ukweli ama urongo? Tukipiga kura hapa mpaka tusapoti wale viongozi ambao tunaona watasaidia watoto wetu kupata kazi na watatusaidia kama jamii ya Wameru hapa Mombasa. Kobia na etere na mbere gukumeria gavana wa Mombasa Abdul Swamad na seneta wa Meru Kadhuri Muronge na tongeria bangi baraba wita na mbere kwa tambaru ngwataniro eu. Kuna wale tumesaidia na ambassadors hapa kupitia ofisi ya Mheshimiwa Gavana wa Mombasa, Mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasri. Kwa hivyo pia yeye ametusupport kama jamii ya Wameru hapa Mombasa. Tunashukuru wakati kulikuwa na shinda ya miraa na mogoka hapa, kuna viongozi walitoka Meru, Mheshimiwa Kadhuri Muronge alikuja tukakaa hapa na tunamshukuru kweli kweli pia yeye ametusaidia. Kaito county ya Tigania East arimiba mitethia Farmers Cooperative kinyabo ibamenerete mubunge Mpuru wa Bori nonto bakureta antu baita mite ya makadamia na kaoa kenda kwaya na kanya kanyumba sha affordable housing. Mikandamia ya society iraitangiro yonde mikandamia over 500 na mikandamia kureta over 5 million paia. Utire muntu wa society aurua kana murimi aurua kethira miteu yitangwe katone tu grupu ya katone Mheshimiwa Mpuru ya
na grupu yanto abari baitange mete neo so tukauria mete society ria leke muntu na presidenti ndeto ene ukinyele boboya bayo tukoreana na kwa affordable housing lakini katoku atere katokoria atere ne ate nyumba tio kwa euro intobia andi pia tanto bandete intobio bajo tukoria no ntobo muntu ni muringane dianto na gakwenda turana arimi bau bakiari bauwete ibaitete kirikoti kenda kuchoa kurewa ni mubunge uno ntubwa Sara iraba ikirite kwenda ibondo turetere kenda tutakotini ature asara atwikirite no mikandamia eu itona mbeca nyingi muno atukubitangweje Mwende Gitonga, Weru TV. Aritingo gikiri thirikari ya kaunti ya Embu ni bekite mathaganthi bagiteta ni untu bwa gutererwa kwa mbeca ciao ni borite thirikari rungu rwa ngavana Cecily Mbarire kuingia mabataro jao kenda bomba gucokera ngugine gutungatira mwingi. Rita Mwaniki gatutaririe. Aruti wira amvonge cionthe cia kaunti ya Embu ni maigite miro yao nthi marauga ti arive misara yao ya mieri 3 na undu uria matangivota gukirira ringi kuona muturire wao ni umaumirite muno. Here gave the county a notice for them to do our grievances first 14 days. We went to a meeting that was chaired by none other than the governor herself. She gave direction. In our own understanding, we extended the same notice by 21 days. And those 21 days ended yesterday midnight. Ni marongerera kuga wanaambia iria matinagua cia wa mweri cia kurivwa thiini wa mvonge ngurani itikoretwe ikirivwa vari mieri 6 riu. Ongeza za wale ambao wanafanya kazi na contracts wafikishio minimum wage. Tuko na ile grievance ya wage ya third party. Zile pesa ambazo tunakatwa katika mishahara zipereko katika taasisi ambazo zinafaa, kama ni insurance, kama ni bank loans, kama ni retirement benefits. Hizo zote kwa miezi 6 hazijaperekwe, na kwa mwezi mmoja ambayo tulikaa chini tuliahidio by today watakuwa wameanza hiyo process na watakuwa melipa. Third party deductions asijalipwa, tunajua ya kwamba kuna gratuity kama za walimu wa chekechea ambazo asijalipwa. Kwa wale walimu walifanya under contract from 2014 up to 2016 hawajalipwa the young gratuity. Na varia marauga ti makorwa magicoka wira ringi nginyagia mateta mao makorwa magitangikirwa. Kama haya masuala yote yale tulisema na kuweka watu wa minimum wage, mtu anafanyia serikali kazi analipwa 5,000 na unakuja kumkata pesa ya SHA na mnamkata house levy. The same way they implemented pesa ya SHA na ya house levy, waongezea wafanyakazi pesa ili waanda minimum wage. Na kama hiyo masuala yote ambayo haitatekelezwa na serikali, tutaendelea kwa mgomo mpaka siku ile matakwa yetu yatasikizwa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita kwa Rita Mwaniki wa Musiri. Njori ncheke ya Tharaka ni gwatanirite na gikundi gite gia thirikari kumeneria bonene ntano ciare iria cionekaga gwitithwa na mbere ntere ucia Tharaka ni baugite mutugo John ugwati bonene kiri uturo bwa mwana wa mwari na ni untu bukuru kiburu ni kagita. Njori ncheke ya Tharaka barankoro kiba meneretie anene ntano ciana bare tini kintu kingi turuga kintu kingi turuga tukathi mbere gukuria ugintu iregetu kiria kina umithio na kiria gite na umithio tugatigana nakio tugitejanie na tukathi mbere gukuria antu betu na mwena wa kithomo na tukibakana kanukia ya kutobena mantu mama mantano jari na kugula twana kugula tukinyitie miaka
na gutigana na maundu mangi monde menkituka mati ni magwikira anabari naka watini Gaba kairia kagita karaba kuthungurumanite amwe na nkiametera kithirikari kenetaridet Kenya nterino cia kariga. Tumeamua ya kwamba tutaongoza tukiwa mbele, hatutaongoza tukiwa nyuma. Hii mambo yote unaona tunapitisha hapa sisi wazee wa Njuri Nchoke, ni jukumu letu kuhakikisha kwamba inatekelezwa tukiwa kwa mstari wa mbele. Ya tatu ni ile kutengeza hii siku za uzoni za watoto wetu. Kagitani waku ankia mababatariretie. Basi pigana hiyo vita peke yetu, lazima tushirikiane na other stakeholders, lazima tushirikiane na community, na Njuri Nchoke being the key stakeholders wenye ni custodian wa heritage ama culture ya Wameru. Tukasema pia they are very important stakeholder, na number one vile tunaweza shirikiana na wao ndio tuone vile tunaweza punguza na tio only kupunguza but to eliminate completely. Nkiripotera Weru TV kumantere chitharaka bito wa Paul Gwakabethe. Mubango jwa thirikari ya kaunti jura juize kene tangarisha jiji ntuko ya Narua jukinyite thokone ya Kianjai akarine bori tuwe guteza garuko aria rukubatara kenda kurigiria kwangaratana kwarera. John Thigano karintereji katumenyithie nkuruki. Bango wangarisha jiji ura wamberu ngavana wa kaunti Meru na mutumanto ithingia gutigira mathoko na mataoni mwanya kaunti Meru imakuthero kenda biashara bakarutagira ngwe untuku theru. Mubango uyu muthenya wa muthenu kinyite thokoni ya Kianjai na arabotongoreretwe ni waziri wa mantu maigwanda na biashara kaunti Meru no Reverend Karo Kaberia. Tukwenda kuromba akari ba Kianjai market na Kianjai town tukienda kubodia na kubera ati utheru irresponsibility hoya mtu te responsibility ya antu bamwe akendeni eto twinthe o mtu aka make sure aria gukara ikutheri uka make sure ati aria gukuthiurukirite ikutheri twinthe twagwatanira kuthithia untu bubu tauni yetu ya Kianjai kethirwe etheri na te tauni ya Kianjai yake indi town cionthe dene ya kaunti ya Meru. Kirutero wake chief officer wa mantu maroje na marama tuthiurukirite kaunti Meru no mutuma kangote no raba kuthingatene na waziri uyu na umbite kwigua akiromba biashara bathoko eno Kianjai bubu kwenda kuromba biashara betu ituthe tuna challenge muno ya dumping watu eka biashara betu rimwe ibako dump mate everywhere na kwina designated dumping areas na kwina biara bietu na kwina nyambins irapa meagweta bakanda mate yau kenda tuthe twina uraisi so nkwenda kuromba biashara betu ria tukomba kwetha tukirita mate yetu thokone kana biashara ene itu ya eke in the right designated places nikenda ranga retu ira ya waste kenda yomba wikenara dump site yomba kwethira ina kanya karaisi kumbo yothorania unlike ria kwetha yes katandi kila mahali nkira biashara nguye cleanness collective responsibility muntu wethera hakikishe maratazi yako kwetha kiuma ndukene we na weka antu amwe wara kwina dustbin ya wekira nikenda yako yukwingari na butongeria bothoko ya Kianjai bekerania na andiki bandeto ibaumbite kwigua bari na maromba mama kiringa bana wa kaunti Meru mutumanto ithingia ruari rukoru onthero kuthira tukweboya no tubanga bana wetu akurita ngui nene na ofisi ya weke akwithira ikirita ngui tukoua miaka ingi twamiongela ya ngui no ntoto achia weche witatia cha kwaria kato ina nkatho inyingi ntukweru ari no tubantu kwinga bana tureterete ya ngarisha program tukiwi bwega no tubara bona bwina bata thoko yetu ithere na ithere kari bwega aere ibabe to ndiringiromba riromba buru okulukira wa excellence mutuma ibaretero ibaurwa mandibuti na gloves ira kweche thara cia nini cia kaba no to bwa rukorora ba ocharanga no to koikwere rukoro rwingi no kona antu aba kata everywhere kuma no na kila kitu ome batu babukabwetherwa boyo te no bate chara baeto ere aira kiripotera ntho cia Weru kuma thokoni ya Kianjai tigana West mbeta wa John Thiga.
Mashabiki ba mubira jwa maguru tauni-ini ya Embu ni bethirite na kagita gake gantuku egoro gukenera mubira kioni-ini giki nene mwago juria jombithitwe ni Betika bari na ngwataniro na Weru TV. So guys, Betika watch party tumeland Embu